Haga jing lakai Indian Premier League haparenga Gujarat Titan Persha ika Chennai Super King. Haba pai shakrenga jing lakai ka Gujarat Titan kala khori ka nam job. Hadin magalala aban Pynliem ika Chennai Super King dan lai peusan runs. Bad haga renga jing lakai kapten jongka Gujarat Titan usyup manggil baru sai Sudarshan kilala aban kamai ka spa runs. Haga jing lakai final jongka AFC Women Club Championship haprengka Urawa Red Diamonds Ladies Persha ika Hyundai Steel Red Angel Women's Football Club. Haga nega jing lakai final kitaya lakai jongka Urawa Red Diamonds Ladies kila khore ka nam job hadin brilala bat Pynliem ya kitaya lakai jongka Hyundai Steel Red Angel Women Football Club da ar lakaway. Baleng baga nega jing job ka Urawa Red Ladies kalau khori ka nam ladu jongka AFC Club Championship bentak samoy. Haga jing lakai Australia League semi-final first leg haprengka Sydney FC Persha ika Central Coast. Aba pai shak nega jing lakai ka Central Coast kalau khor ka nam job hadin magalala bat Pynliem ka Sydney FC da ar lakaway. Badia gini ki ar gol jongka Central Coast layo ben Thep haga menit ke basau peusan plus lai bar haga menit ke basan penriu. Haga jing lakai Saudi Pro League haprengka Kynhun u Benzema ka Al Ittihad Persha ika Al Ittifaq. Haga nega jing lakai ka Al Ittihad kalau khor ka namrem hadin magala Shah Pynliem sok hakmat ka Al Ittifaq Haduh san lanon. Bar haga nega jing lakai u Kal Tako Akambi u player lagari Cameroon u layo ben Thep hat-trick. Haga jing lakai Serie A haprengka Frosinone Persha ika Kynhun jong Lautaro Martinez ka Inter Milan. Haga nega jing lakai ka Inter Milan kalau khor ka nam job hadin magalala bat Pynliem sok ia ka Frosinone Haduh san lanon. Badia gini kisan gol jongka Inter Milan layo ben Thep nengkong lengbau Fratesi haga menit ke bakhat kentai u Arnautovic layo ben Thep ya ka gol ka ba ar haga menit ke bah riu peu Buchanan layo ben Thep ya ka gol ka balai haga menit ke bah nyau penyau u Martinez layo ben Thep ya ka gol ka ba sau haga menit ke bah prapeu badu thuram layo ben Thep ya ka gol ka ba san jongka Inter Milan haga nge jing lakai haga menit ke bah prapeu sau.